Mathina ya kemera yambiririe mwakene yo 2014 thoko ya Netherland iraingo thoko ya UK iraingo kuma mwaka yo 2020 thoko ya Somalia ni areta thina kumanira murimo yo corona na unione ndi mantu amira yonthe yangaratanire mirere ya kurura bandai nere kururwa taine ndi thina ngine ira ukumira rimba mira bare andamana bakiwa kwina makatele baba ingi muno bare ate yao bako yambete se murimi mira na murimi ati wa ate 10 na ate kumbenya kuthomethia mwonowe kana kinya kuona kintu kakurana thaine ndi county ya Mombasa na baba ruo bate kwenda kemera na ritiro mbere Mombasa kuwa bate kwenda kemera ikarika no kinya itare ya Hassan Joe mira ni ethirite itithirwo oti na recent Wamiru kaitene kumithika lenturi mwaka ni 2020 mwari okenda tarigishile arethira itana kwarania na governor unetigire kwiniko oti thaina reo oti boni bure itithirwo ringi ni governor ri ku thai embu governor nona ramatugire kwaria ntu baba muguka county ni Amiru utemutongere kinyomura kinyanterira kwenda kuona ibibwete na mbere ekiri kemera kio tukuboru ari baraba ngwate kwariria mantu yake kemera dena urawari MC wa thiruru jina na nimu biashara umunene kinyoma mbira ya mulakuro kirimi muchunguri na dena daktari James Mithika kinyawe ni murimi na mubiashara wa kemera kenda kumenya mira yake rekiro siasa kaimbibi ngopi kabuthu kendo chokandire kemera arana batukuru 40188 namba yetu ni SMS na arana batukuru mtandao yetu na kidoma ntumiri chakura tuweta na mbere na mubango yo. Karibuni sana gentlemen. Nipo sana Mutembei. Yes. Na Weru TV ndaido mumiss. Karibu. Kanke Amiru kuma doche mwanka kachuru no ntukyo mwankonde eto na ndibwere ibweni buri no kiriba mwadhani na bure kuo lakini buri ebukichunga maisha kidogo no ndiro wetha wakemba na tururu so mweni Amiru na iboya muno kwithwa ati kamembene na TV ne yetu twendete kenda twarania na babwi tumba kumeania na kwerekanira no daktari inyambere tutireta kuraya kemera ikikolukirite mathina maingi sana ikarika no mwakene you are 2012 thirikari ya Ngeretha na thirikari ya Holland ndibayanite notice ya kuambira kemera na kuandika proposals mwanya kenda kuonera mira ikethira ikuki nthiguru ira itikaingo lakini ni ekiriro mwankantu kura mire ingirwe imbio pio ngobi endelea na kemera no ntu mwaka 2013 kire campaign iro kemera giki arika na watu tite kurene Mutembei nguru mno na inkwenda gukurika na Eastremira no ndo wori kya kuwa 2012 2013 irio twachunwe thoko Ngeretha na ndo beto tubwire mantu kerekanine ati thoko Ngeretha niyo yari kamomero kara katurashemira ya itenya America Canada na ya itenya Warabuni so ria kamomero ka itroe mira yondere itatia brato to kumya kireko ni ati tani 10 okiumisha ta thoko Ngeretha na thoko Ngeretha niyo kumsha shokera wariko sesoka ndo kinyanganirwa na kuithia mauri tukiragirio mwanga wa 2020 mire ingwa Somalia nere kuingwa tuendelea kulalamika ora tulalamika ile kuingwa 2012 2013 ende kaweke ile ndo tukuringia tuma twathia mushemano maritha twatania na tongeria itombero sukuma thirikari ya leo ya mukathe President Uhuru Kenyatta na Deputy President kawa President Ruto bomba kutonyithia mira mubango no kuwa yo ukuma mubango ni sheria ya thirikari cash crop yo ukuma ito crop amendment act kwa ya kimera ya kingi ya kimera ya karate ya mboga kana ya nyanya kana nyanya ya mpempe still thinasemera itathirire nano mwanga tuenchune no ntuitoro nyitu bwithe sheria cia mira kenda tumba kumibwithia watu kumbo mikia kura itu athithire sheria cia sainwa cia tukacio tumika lakini mubo taire mira ithe mathinene yayo but tumatoke mbere ndi akui anonto toka Somalia ya Europe reko ingo tokore tiro yena utumiri wa mira bo bwingi muni toka Somalia na kuringa na record ya thirikari ndio mo barabari kametenera yera cia kwaria na thirikari ya na Matiang'i thirikari Uhuru Kenyatta turura thoko record ile ci office ne afa today ni ati thoko ya Somalia ikiingwa yatumira tani 50 mwanka 60 ndene tuku batu embe kuringa na record ya thirikari ituri ma ndene tuku na tuweka thokone atika taniana na taniana la 20 so anto wetu ibo kuona thoko Somalia yo
akwenuswe yari marietu kinyoka thone ingiro London twaumia itwatire na kathoko kakuoya mire mingi sana kuringana na utali wa mira bratwa ta census ya 2015 2016 family imwe family ngiri ya na 25 nicho irima itegemea ituya na zienda jamira na okaguthia teto national average ya family ni antu batano bau ni antu ngiri mana tandatu ya 25 ni kwa wonga muembe uri kongo gari njwiri narima na tumaira na tuyamira so antu betu kuona bitu kwarire turariria antu ngiri 60 na 25 baeke tha tani yana mwanke na 20 ne tani witu kinya Somalia ndwera twinona rwero kanoro wa Somalia market ne ati to kuringe tuma na to awakanya ka wiki amira ndege mbere okole wiki amira Somalia ya kule tariki 24 mwezi wa Julai 2022 na to uro muno inde kuro kwetu kutetere kuraya nontu bara ba ayana license ya mirayi kwa Somalia ba ere antu ba kai muno iba bantu ba bara ba uta makatero twagure nyama rito tubamenya makatero ya tano iyo ya aero license ni kari o license yotambulika Kenya na license yotambulika Somalia ni ya kuwa antu batano bo ba aero inya yokamata tani 50 number 1 batadithirio ora bathithire ka bachethere ne ratwita atire antu betu ira twita rules of demand and supply batala mathabu yobo gwatiri ukiaguthura miratu buru ikia tani 50 Somalia na nicho bakwenda kuria tukiagwendia tani 10 ira bakwenda thai na ta mauria kara turi mendia utha nonto iba kwenda babainge turibikie mikai twachoka neembe antu ngiri 60 na batano 625,000 antu ba ugumia tani yana 20 utuku tugenda tani 10 na ta kwa kara kato atithikirwe mirotheri au niyo memorandum ira twathomere nyama ithatu niyo nya memorandum ira ndaandikire kongamano ira ari Nairobi ne tuthikiria ni mbio nto antu batano aki bako awakanyaga kwendia mira Somalia na ni mbio nto bati kwendia tani 50 bagenda tani 10 aki kenda bona biashara kwa yale mwenzangu mheshimiwa akiaria antu betu mira yende tweke ndo ratanya nenda cyo nyani ithali ritenda ciana nde ratanya ritenda ciana nde batu kwanza miritina kimutu turenda jinyana lori na Ilax ina kwandiki ati no mwanka mira o awe license yo kamata nande tukamata mira na malori tukamata mira na Ilax tukamata mira na Land Cruiser daino tukamata ya Probox tukamata mira kukulukira Lamu twamikinyithia Kisimayu kuma Lamu eta Kisimayu 40 kilometers wetete na area indareka thate so batwirira turete Nairobi kulalamika ni tuku inyo na kinyako inyo ko tukua mwankaru ari ni kuria atiri ni mbio nto anto batano aki na ni onto batuka matatani 50 boka mate 10 batu inyanjire na bona baita njirera na ni mbio nto tukamate mirage na nde na yandiki ni ukuria bai kuriwa mirega matona ndire luka gairia mariku so iyo to uthirite unyo thine mira ni kwase muntu kwerekania nte twiriku nkare na namna na rero kwirwa ati antu bamira batuka tukurea mawatho yekirwe nure yagenda kubuithia njuici na mira twita mairida tukulalamika tugeya tugewa tela daktari inkwenda tuyekire agreement kwa antu batano kuwewa license nambi mheshimiwa criminal rekire mbunge isile ya county ya Meru. Yes. Inkurika na mirere tete dina kabisa kreito murungi akawa ne itarea antubembe bauri into bingi pia kwanda muvokando makandamia na mbi na buratheta muno bukiwa mira niye beshima ryayo ibwe into bingi pia kwanda now no kuona yaka urori bu kreito murungi bwambiririe kure asante bwana Mutembe mbere buruka nkevi ya Meru na sana nkevi antubembe barabare aremi na ndiba mira na biashara banene nyawandi kwa ya thiru nira itewirigiro bungi isipokuwa bwa mira
na antu bau ndebere tu na biriro na tuweta na mbere kwitha tu na biriro bita wa Jafet Kirimi lakini menyekana ya muchunguri manto amira bwana Mutembei in fact ria waria manto akira itu nko yarikana nyeru ari uraritie na kwareta thinene sana kwa tuka no monka withindro mwambo yu na nyewe ara withindro ara wakawa tongele kimera kingi untubayele kimera kamera bwana Mutembei tia kwendeke kikona nike kinyamuthia isababu ingi iwati athiati iwati atheteri iwati antu barabo mbos pe ndi mini kimera kamera no ontu ware nendo na TV ndona news kidogo ngona nya waziri aita ina manto ya thoko na China thoko Mayani lakini uteo tu toreibo mireke toka no teo kubanga nya kuthwani manto eu urayethwa in simple terms kankwenda kuwa ni atongere betu ba filu na winkethe and brief na njire kariyo one mire London ya ingirwe of which London wora mheshimiwa daktari wa London yari kituo kira kiomba kusambasa mirana minde nyingi neta Canada neta America neta Holland neta ndi nyingi na njire nkwe London ya kariyo bridge neto teta sina njire kariyo bwana Mutembei ria mira yeta London netikire so London itite wethe ne America ita Canada itaka gwa yo no imbibu nkaki kintu kumita London na ibo biachara batante cia ome na njire kariyo ne itere ya ndibatezo me akeliro kuwira rira kwatuika mini ya ndi kana cheria cia ndi kadaba kuona report ya mira ria biendekana ikintu gira kitawa mini cleaning company no yendekana Mutembei no tuthinere the tairo London yero ilitaringa nekoro mira ina rukoro rungi sana kairo kwe wikira na itwairi atongeria beto braba ikinya na uno ntobara bari na mbere of which anto bia bituma betha bene tongerega na batara atongeria ikenda bethira ba sauti yoka baba akilisha inyeni ria ndare mbunge ne yiriro kuwira kanda akilisha tanto bathiru na ndara chende muntu wathiru na kathina konthe ndaka confront ndimo athiru yani urathiru ikiomba confront na ibu onto kona ya kwari wa kiba tu to ature nyambere wita kuri anto beto nonto ibu to kumea mind tieto wora ikari no buti anto beto ikari kudu tethirite tu na thina eguchoga kiwa to consult to bori wethira tu tikiri ungavana wa lakini ngavana wengwa no ena romere kenda withindro na wa mireke endelea gwithereo ikimera kingi tondekana kuongela lakini challenges hizo onde bwana Mutembei nkureru ari utithina ingi mirai nio kamirete na mutheteri nete na muntu utena mutongeria urawumba kwari no ntuba mira no tewita Amerikana itara cia to menya ntuba kura na mira na inyoka menye London ikiako ingwa 2013 ne rombete kwa mheshimiwa muntu no ariere muno gwa mrete na muntu kuthiata iembe north na mujumbe central na mujumbe south ina mujumbe kwina ambassador kuba ikirengo kwina minister oremi nataba kuwa kutemeru kutina atongere na kunenya gavana bwana Mutembei yankwira na nkwire kwanza nkwire nya makosa ya president abwithirie batu itaria rero kweta ayumbe bo bonthe kinya riturarira atugira chemanto amakatel ayumbe bo kwanje bare against muno kwanje ibo baruma na inya sana na bathuri bakiatimbe bo bo arero beta muchemanio ne yenura babanga bwana Mutembei beti muno no ntubambera otebo antu benu bomba kurira na bandere babu the delegation tia whether iko muyumbe kana sita kwa waziri wi manto yanto ya alafu kuchoka kwa kuibunga antu bakethe no kabaturanja na kawaida manto yonda na mumero onde ambira tia manto kintu kira mumero ambira tia akyo kintu kira gitawa nkiliba utiro manto yatura ambere yatamba kuilibwa na kuiro antu bara tia antu kira tia musiura kimero kiwa tia musite somo no kya kuona yatura Mutembei ni ira wa amini ni ura urike otangua me hapa mbere oteki ntumba kuendelea kuitha uringi untu bwa mbere bwa kwenda kuona na untu bobu wate buno mwana Mutembei bwa kwenda kwa makocha president ya bwithirie baturi atware athinira tuwa ni makatel president ya atwa indire atwira atutethia no tethira atutethirika atwere waziri wa agriculture ndio kinyare munyaka thunguthanya manto ya kaua akwa emini atwa bati kugusika ke manto amira emini department ya trade ni bati ushughulika no menye manto yoke akwithira tuobo obo bati kusika president na thiri makosa are otwa kintu yake yake tutethia untu bwayele kinya kethira twe musika na bati in fact utura no muntu karande na president rukire thasta noro na bakiara sena mu brief manto ya maingi nora ni advice of president to nyake ministry ya agriculture ko na bati mu advice nya manto amira na muro yita na ino ntuteka ari omwe ko na tia rimira na michi kuma wana kwa we na ri ne ona no ne tenya we abo mira
kou ikunigeleti abuyumbe wetu bara utala utu muocio ukara yaka ina interest ya mumeru amini ya mwembe no ntwe kara yaka aero kura se maicha atiko me amantu ya imantu yombo chokere karingi na ibu onto kuona amini ayembe baina penini ni sana no ntwa kuithia baina atongere bu utu ba kwethia I think no amini eoro irondera wangavana akwari na mini na ngavana wa nini wa Mombasa ngavana ureko ngavana kawira ndero when tutiraona mantu yau kana Mutembei at least you see no kaba nya fununu ekari yonto yo no ntwende utinye ngi turaigwa at least no kumea kento yekwa ya wiri go mea ko mwe ko kware ampara arura na maiyara yekira nyungu Mheshimiwa fununu tokoita Mheshimiwa urwa kwina fununu gavana na arari kwina fununu right gavana wembu na retre kuthetera antu baro muguga right okay aweta mutindo thai antu buraba kwendimira na mathanduku kaba kwengo thokone mutindo batikendimira so ende ibo kwenda atukinya point ni utumea no twende wingo kwira ichalikira ndi nakyo alafu na tuwe for example ro mamini waembu aye weta membi nyomba kutharambu ka appointment nyawa noeta na kintu gira tukwenda chia Mutembei ni hopu tukwenda chia nkwire gwari na yo twende nonto kuri o kinya kwa twika we ko asia wirigiro nonto tena otherwise nonto endo tongi uraye to utinyura ya no chale nya kiata na ilona mira ngeno gukuru akwari na ngavana lakini Mutembei urikane itara 2020 dira asa njoa ira chia mira Mombasa urikane president ke na mena uruke na mena wengwa na reta in person na mantu yara ya in fact ya change na kwenda kuna change nene Mheshimiwa daktari yako na chari wenye ntore nyo na etri senator yes yari September 2022 remember very well senator ntore weta Mombasa senator nende waziri mbibi omuyirieta ni o mauru ate nayo in means of transport ate niyo kana imbi ate kana ipawa ate niyo no ntwende kwa chari ndira kidira aita zaidi ibu nto kwendo kumenyithe Mutembei na menyethi ya Meru mirakete ya niletwe na keni gilete to na kere kaya aitie mutheteri ne yache kiene uratu wana Kimeru kwintu kya yache kiene utethi nenge twini o miraene no nto bibi ngi urithira amini kwina timu ire kunobe kuna na ingo ka thantu beto no nto thai itu kunobe bwana to register inga union twithira twina nya kambrela kara kaomba kuthetera mira no nto tugakuria tukwirigera ya tongerie bairi batukaite na batukaite na batu endelee kwenda tukatia lakini uteita ringi batukaci itare siasa yari ndi no kubo kaba kirino tu kuona kwena thina kanai lakini ya muntu wende aithine na ya kuona thina ye na atongerie bara batikwaria na nyo Mutembei kwenda ute mumiru na kwanza wo imwembe no batu gwithenya wo gona antu bo etha kuri ora bona kuri bara usika na bonge mwana Mutembei nkurie nyoke akwithira komba kwithira bakiwa batono ubera ancha bombere ira bere cyaro inkiliba muntu no amekana aje uta agreement wa bwithia no tio broyo ukona antu benu bakiria ka baigane bakiwa ambu ko tumba to hori mbipo kuira ambu hotelo Mheshimiwa Kirimi kia kiwenda daktari I think mira naje ukumiro siasa kuringana na maoni yako because okay aweta kiri ikundi bira bithai bira bwithitie mucemano nara ibia atwikana bira mu ikundi biele ikundi kemo kikuwa kwina makatele ikundi kikuwa ibakubangora ba tumira baiba kuwa mira ya tuwa bangi bakuwa batue bisere bwithikire kire mucemano yura ya kwithia mira na bionde ni atumire mbicendo kumno na maybe dira siasa hii bwana daktari kauma mira ene ido mira ya chokera mbere Mutembei buru ndari umwe wabara babangite mucemanio mari ithatu wabara baririe mucemanio niu wabara baringire memorandum na twaririe turi group imwe mwanka ara kuri mutongere wambirie kuigwa yaka mucemanio witito mwinja ile ambirie kureta mpatho na kwethia nkushanio na inkurigana uni kareti atongeria thinga bera batu endo tukathithia turekigwa kurongania kana ongania tueni twethe turi antu bambi bambira so nte kwira ati ikweyere na nkushanio na mpatho kana inene mno tukuba maritha tu actually kawaya katu na ko today nyonto bamo yonto uninku awa kanya nkathithia memorandum gatuma kiri kongamano era saina mukataba tariki 8 kana to aita kuneka na presentation office ni cha thirikari kana bake yonto be office ne kwa ni uratwa karire nthi twarira twaiwa kiriro kietu utema kosta twathirwe ta maritha twantu betu na ginya kwa twika kukende karingi twa ita maritha tu kafue ni gatu inako kawaya karaka kokinya thai kinya ka sauti kara kinyire niketagarira twathikirie maritha tu endi kwa kinyire ita fulani atongeria bamwe bambiria kuona yaka
muchemanio yu yokorwa nabo ango ndobera naru atiri muchemanio maritha tunayonthe kuthiwa mira iyo akorwa thina cietu ibatu tukumenya akira tutuinya ibatu tukumenya tukwende mira ndare yaguo u kwira atiri Mutembe it is true bibi tawa utongeire na Murungu no munene ona ari mutongeria na kinyatika wa mutongeria withirwa mea murume kongo gato ko na gore mutongeria mea mutongeria ni ko iko wa kanya itara kuita lakini antu no batiwa bena ka umeko kurinya ka power antu batiwa na ko karake to sovereign power kuringana na article 1 so kinya waire mutongeria ibubu ya munorera ukarande bukarania na bangi nontu tika weta ume excess kana weta inye excess ka weta metho ya thatu kana minuri no kawethora tutuko akanya na tukweshimu ita fulani ukamata thina cietu na nya woke agoba tukiringe tuma okiagwo no we wichie o eyo wibo na tatukuwa na twagwira na heshima muno mushema no maritha tutimutongera tuta invited na ba mwankoro kuri batwete nyambia cia ku plan na cia kubanga I'm telling you the truth nya bogenda twabaeta iba twete ya ibarere kuya lakini itoro mambia baetatia batwa na batori mbibo kurera twabera nona nukwelewa inguriga no imbarete no mwambira eteni kwanza buwe kenda bamenya batu tobero bisini batoetatia bate kuibua mwa mutongeire very sine na ibo ya buena double speak ibo kwarenge batu botethia yes uweni no nto batu tukwariante tuiki obisi tuikinderete batu kwenda baetatia utuibwa so bora ona maritha tu ni mantu arerinya na support kidogo ya tongeria ntiumba kuibonde lakini ndarite na bele bathatu na bambira eteni bwari ntetu no tunya batu tu isukumana na cie na kabi itawakileba now kurundu mheshimiwa wa au mira ni ile ingwa kaneka thithirwa sheria Uhuru Kenyatta etagaria na njo in fact ile itara corona ria Uhuru etira wa nyane kiro kire shendio byo kintu kage buri kure kwa kieta kia ita na barabara ile kuingwa Kwale Kilifi na Mombasa kitha warikana ya tikire president weta kuthithia Andres Kenation awa na Mirana Mpempe no ndo Mirana etitatia ne thulimio woni angwenda kuwa o antu betu ame Miraya kareka kuruma wa na nendete kure kwa kurumwa ngwire. Number 1, mira ni kimera kuringana na watho bunene bwa thirikari. Utemto tukwira sura ndo babu. Number 2, thoma article 191 na ndinio abwana Mutembei wampakanya thomera ntu betu. Yeta conflict in law. Article 191 yuatire oti sheria ibwiri kuthithwa ni thirikari cia matura ekureana na sheria thithitwe ni thirikari kuu. So therefore ukia kuthithia sheria ekuthulumu mira yetigiritwe thirikari kuu twawikia kotini. Ibwa muno ndaka cietu cia Mombasa inkwara cia babu thai ibara ikiriamba kotini. Woni na wakili bathatu itwetete wikiamba kotini. Otemundu karuma ngamira ringi. No temundu tuende ni stakeholder. So article 191 ya katiba no to quote ile kuwa Mutembei kwa atiri this article applies to conflicts between national and the county legislation in respect of matters falling within the jurisdiction of both governments. Ni akuwa watho bo burithwa buri atatika watho bo thirikari nene na thirikari cia kantu cia matura kuringana na ngwiririta section 2 ekauga atiri national legislation prevails over county legislation. Ayawana gimero watho bo nene bwa thirikari kuu ne bo boitie uru which is true uru ria watho bwa county kuring nontu bwari nontu county yomba kuthithia sheria ekuthukia economy, health na interest ya Kenya kana other county. That is article 191 B subsection 1. Ni kuatire watho bwa Kenya. Okay ya kwithura towe mira sheria kuu ndio umetikiria. Ote county ndene Kenya yina haki
ya kuthithia sheria ya kuthukia uchumi bwa Meru County Embe kana Tiania eneo tuteneo kotini. Number 2 subsection 2 ikaendelea kauatire nkwenda to the break subsection andire nikenda amero baibo baba menya nikatwaitie katutaitwe kumea yacoke kauwa ote county bwiri wekira kiria county ingi itambere ikethwa ni kuthiata sheria cia nthiguru antu beto kande bwire kwambiria ruyu no ntu winga itenero biru by the way na twetokana thina our lawyers na wakili bathatu umwe na raitiro theri turendo eta high court tumire ne to interpretere sheria etwire no wita wa county government of Mombasa kana Kilifi yokaranthi ekawa ati mira ne bwiri kwirwa itonya kwo kanete kendu kwo. Number 2 Article 10 subsection 2B ya katiba ya Kenya eriwa ote kintu no kiriku kebweri kuthithwa discrimination kanae kubaguliwa nontu ba nombi. Therefore otiomba kubagua mira otia karati otia mayani otia kaoa otia korosho otia mboka itwetete court kuwa nimbi onto mira yitithirwa mauri kuma shiringi 50,000 lori mwanga 75 na lori ya karati yetete Mombasa ya shiringi 10,000. Wow. Turendo meta discrimination tuya batu antubembe na interpretation ya court tote utokwa kwa muntu tote lengera ngavana bibi ato lengera ngavana ni maudhatu titatia tuikite ta kuriana na baba kuibetite kwaria na ngavana njogo kana ngavana uriku rodo raire rono rankau bogethua nkau kwaita kuonwa angambi nkau tote kwenda mira yikirwa nkau turendo mi anka in the legislation and the constitution. Wow. To obtain orders tureto kunengana bonga muntu ena ngare keta ni wete wathulumu mira kwa wike koti na content nibo tuitirite watela u na ngichoka tuete break tuchoka bwana muchungu inkwenda twariria manto ya nakanda mira bandu ni kuri cash crop lakini nerere kuri trogembi kina kanda katuete break tuchoke nyuma ya ndeka inkai. Urakira uthugani no gaita baita ya mbeca ciaku gukagita kameri emikai Solution Sacco ira ni sacco irere yakwe nawe itugutethairia kuona interest ya iguru kwa mieri 3 weka mbeca ciaku na atwi rionga branch irere yakwe nawe urugure fixed deposit account wiki mbeca ciaku cione interest wongere muthithu mbeca inini ira omba gwika kire account yeje kwa mieri 3 nisho minimum deposit ni shiringi 50,000 no kambiria kuona interest rionga rwangirwetu rurero yakwe nawe urugure fixed deposit account na no warani natwe kukurukira 0728787972 kana uriongera website yetu niyo www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Kaka, hii ni miujiza. Mimi nimejaribu kulima wa mahindi hadi nimekata tamaa. Nimebadilishwa na kilimo cha mahindi. Nauza mahindi yamenijengea. Na pia mashamba nimepata. Na isitoshe, napata lishe bora ya mifugo yangu. Shamba ndogo hivi unapata mazao mengi na pesa nyingi. Siri kwa wapi? Siri ni hii. Kwa mazao kemkem, napanda nikitumia Elgon Dhabiti Maize Planting na baadaye napalilia nikitumia Elgon Dhabiti Maize Top Dressing. Bas, matokeo ni mazao ya ajabu. Wacha nikatafuta hiyo Dhabiti. Ndiyo, kwa mazao kemkem tumia Dhabiti Planting na Dhabiti Top Dressing Fertilizer iliyoongezwa virutubishi na madini ya chokaa ili kupunguza asidi kwenye udongo na kuzidisha mazao. Dhabiti Top Dressing Fertilizer imethibitishwa na wataalam kwa manufaa ya mimea yako. Auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raino Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati muthemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile,
Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited erekithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndigurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Twicokera bana Mucunguri ya kulelia thaitu kwaria muguka governor wa Embu I stand Bruno ntu muguka ni kureta economy ya county Embu mbeca boboya right na ari kenda onoruch me burabu kethiate boyukira na uti blame game ikoneka county na Embu lakini ya kuya Meru indwa right left and center I think anyo mire kurira nonto Krina Kanda mira bando itarutuku is it that time be bwana Kirimi anto bakarenthi bongwa na tongeria boni na mira yitite kana alternative is chotete kemera kamera bwana Mutembe na imbambiri kuwo una ndawa kintu kira mirete na kimutheteri katwario uma no ntunya mireke ya kwa mini ku include ithere cash crop katwa na credit ya kibati ugethe ateka yuyu hiyo kitu hakuna mwingine alikuwa na hiyo idea note wathanite mantu yo na itu atwire utarana itwethete tuna tongeria na inyore ndi kurona ni anga apwira kayuyu atire itafilo imuntu no ntu barare utaya tongeria au viongozi bakarwa ndo inge chionde lakini batoria wananchi bona hata ukara na mudhiri wa fali wawili wakipigana nyasi umia ndo yetu ikamini ya Meru yetu ya atiacha betu bila yumisiri mwananchi kawaida na thina chionde ira utolo na nyamundu nwe aiche muno utonyere itare oindo ene ameni atongere betu barero concentrate na mandate yo yara muntu atarirwe na arero concentrate kwa tuika conflict of interest icho chuyuriku na bwana Mutembe itare ameni mira yokumirekire ameni ke cash crop kaira ascend the crop ni bati orinde kondolewa kirina Kanda ria twari na ameni na conference Nairobi ira ngavana kirito andaite itwari nyena timu na Kanda na ibeleza na kintu gakionekana kiri mira bwana Mutembe ikintu gitaba Catherine and Catherine na mini ntubana Kanda bagure iba kiunkilunde biba unkilunde take kendra kitemira Catherine and Catherine na kwa tuka no monke bwithiri utafiti ancha tuina scientist beto tuina athomi beto bawo wethera kuri infect yonto eu either iukara yaka indawe kulebia na bwana Mutembe na miru beto ndibere rware mira ikinto stimulant no umo na ora ubacho muntu ko muntu nyacha ibomba kura kunyucha yachu imutwe ko uketha kintu igomba kwa affect nyama yani bati mini wikira kina Kanda yonto mini katwe for example onto pa kitu kama hiyo na kintu kebile mini bwana Mutembe ba to consider miro metu ya Meru to imirimo mingi muno ya mira yoratia na ibu onto kire ito ari na program yuna ndaromba tongeri bangi batikiro vau bendele kenda utafiti wa bwithwa imenyekana mira imbi na ambite thatia na mira tumba kwaramia thoko mira kana tumba kwa mini kwaramia mapato ya mira no ntu isipokuwa kwa thio utiongi twatetheka bwana Mutembe no nte kwanda tobela point neu ya utethi bo mira narabu kwa uma atongeri beto mini ukuwa either bairinganire na inye bara ya kuiringanira we are ready to support nya koti ya tutethi ba tutwerio secure kikimira kietu kenda murimi atekethera ithinene no ntu atongerio kya kwitha batumba kureta mathwane yo twari umwe nkwire ringira batu twatethetwe i president ya talaka utethia ato ya waziri wa agriculture ato ya kenda makatelo yebela lakini waziri etrenya waziri to Meru bwana Kirimi anda kwirora ora na ngo mwita mukanyile njini kono mwita bingi no ntu batura twara to waka batokire ya wainyai imukabilenge kuri wa muntu wetu na twari oma bo Murungu Mutembe yukethe waziri ketere na force ira president ya reti ni ontu gura ari mawa rira wani kiweka Biblia chini
au makateli aitwira atubere bethana atonyuga na ibao na ate muntu omba wetete tutethia akawe nyawe kateli ria nene no ntu bibi thoma tuwande ntori kateli nyawe isababu ba uwele ntorere imbi weto tutethia president yakonekana yakonekana tutethia usi bona Gremi tutemea ku discuss one individual au ikware na munya na minister exactly ikware ambeyete no ango ikware ikware na munya na minister wa agriculture right aromerete nya cooperatives better siero chemira timina tietre right thai kwenda thirikari ingi ireta ario tukuona na kwenda kuba ikirengo ari balozi na arora then the nerere othai kuringana ndo kuthwania uni it is about time atongeri na rimbaba mira bukarende amwe bukarande because bukambire kulomo utethio mbere na gutu wore point garu mutembe imbe kuri atiri thina yetu ira nene atongeri bugu atukarende abo twari abo baiku no ntu bambere atongeri abo wita yenda delegation kibo ikwa utire ute muntu kuona aka kwibu bukwethia na ate mutongeri tha gwo juke kairo Amerika tanga bae konchera tukari abo bainchera babungi injere kwingi tumba kwaria bature ni avenue kwingi twakinyana na tongere betu gethe abatu delegation cietu kana means approach ira tumaira kuona atongeri okethe ite kutangwiri tutafanya nini tena kintu kia biele thina katua for example munya na atire kira thina kale ntori atabatu umithiria munya kethe kire wasiri wa agriculture kadile ntori na wote yo wasiri wa agriculture wora ufagie hii uchafu kakwenda kuthira na bibi botu kuwa ameni tuteka kare atutagete vindu bwana mutembei turi watire kuri antu weta wethira to for example kutha makataru ya 5 ya license ni onto ora kuongela bange kuminya uwe kana onto renewere kani onto renewere license ba kana ni ogwetha nya ni utende bwetha chore ni onto warere kubwetha open tender antu batenda baba ingi na question ni wiyo kwa now katwari atwira ne uma president na mekire wira ne bwawe bote thikimira true or false na thithi arima wa stadium mukirite now uni buran kuthwania diplomacy yanthi kura Somalia na Kenya lies between president wa Kenya na president wa Somalia exactly romero mutembe ibu wantu tu kwa mantu abatu choka ke regulations yangu tethi mheshimiwa twina mira regulations yambira regulation ni wire ni antu batona ke buri kwa lesson yes inno na tatu akinyira kira antu fai winto kumenya antu batano exactly so muntu license antu batano ne Peter Gatira munya no te mtoto okera no te mtoria kwaitha kongi muntu ere antu batano no woni inkurika na ndathithire mucemanio lare nkiwa sheria ya tuthukia bura munya thithiria antu twampurine kawire kwandika andikure chenu badu tona ante toi no ditwari kundene no ndo pampere wibinda vetera that time ndaware keni ku antu batano no ndo turua mantu atani 50 o mabori kinyanto batano kwende tani 50 kwena kainya mheshimiwa na indona kugetha kwena challenge number 2 woni ndareana na watho bwati no mwanka wethero wena ndege kendo our license no ndo ndezi antu betu baba ingi bati ina ndege lakini bena lori so kiuri yanga kurio simbo kendo menya kuri cartel iwatili nina nethe ina kiri regulations ya mbira nontori i o regulation 1 2 3 mwanka kwetha to 1 na no tukuthomere cio I have them here ina kwandikile senisi ire awa antu batano cio kamatana ndeyaki but okay now kambe you are not honest they honest mheshimiwa bonda ya Kenya ri na Somalia iri open mirao kama to ingari twari ya dhai tutekora sukari Somalia dhai to kura sukari to nyolane kuma Somalia Nigeria ko ya kuma kilogram mandera is it authorized it is authorized kinyaji na kia meo what are you talking about dhai tutekwendia ro Somalia ito ro bwitha na tokende Somalia dhai kamera cia mwana Nduale ite kwenda Somalia haji weta nande to agashwa number 2 bado turuatire mbonda post yetu ya Liboi ne ruorwe mbonda post yetu ya Mandera ne ruorwe no karuora dikire ngwire mpaka anya ngwire okay turuatire onde James impete power license kwenda mirana lori nombelewa na license eno ndo eromerete nyungone ano mwangaji etambulike Kenya na etambulike ko Somalia oreta bagwira etake imis.go.ko.ke ore license ngirithano but no mwanka kuringana na international trade no mwanka license ku yae validated here in Kenya ne validated naraku Somalia mira ete bond ne ete parastato o validated mira ne ministry yambi ya agriculture kithika mira ye na bond ontore mpete license ya sibitari
kana kithikae na board ontwira ya mayani KTDA kana coffee board uteta kinya kwa ministry wera coffee board pay license na bo midhinishe nae na wenzetu Somalia, lakini onto tutomba nya kuthithia otho tukaya unkuonelia twaitire makosa na regulations cia mira no twende tu mantu yetu yake ministry ya agriculture otebika iria tuwa ministry ya agriculture neyo kamatite muri oyo kuatire license ni thano bonto tukuatire kandire ni so ndakwira atire thoma regulations ya kuyo kwa license ni thano uteo kuyo kwa ninde uteo iromba leto ari very simple niro tukirenya president totena manto maingi license ye eteni buchethie ku 20 buwi 20 cha ndege buwe 20 cia barabara buwe 30 cia boti no kuibwa alafu kama the license parapo etikiria bete baidhinisho ko Canada itanemere kwa kuma Lamu ndaeta kisimaju ndakinyakero huyu anatambulikana uza miraya ibo ndo tote kuwa watu tindikira kuwa ati kutena makosa yambiririe na minister wa agriculture una wari ko that time makosa so kiuria ni atiri license cha expire tariki 24 July nimbire ciana mu nimbio ditara mitu mwankaruari twetene number 2 kure ukinto etago wana kanda but tutira tuke na kanda okuwa no kwenda mbonda iruorwa. Don't you see there kwena reason ya atongere bamero utoma delegation wetake president kenda kwa remantu ya yonde president wira atiri ai mawa awurendeka baibilia chini ngoboto makire makatero kuna kumya yao nende president tuchokeria ntumwe makatero yaro tutumire ya utoria utandu fanya jambo bwana president tabu atuire nende niwaambia makatero kama mnawajua aidha wahame ama waishie ama wafanye nini. Mr. President, makatero wametuambia hawatahama, watakaa hapa na wako pale. Ndio na wao. Tunataka apanue lezeni tu. Fair enough. Wote kiruto kwa my brother. Yeah. President atara gente to ate kumenya. Ko nije kwa nambi 5 cartels. Now who is protecting them? No protect these cartels. Ni bonto twete merida tu. Na twete nyakore ingi. No dem tutokaromba ruta. Twete merida tu. No nto nanga to na Biblia kitani wa Efeso kana Luka kana Jeremia yaandika mirani ile tu atana katero idhano na ndege hapana kuna kitu kama hiyo tutakubali. It is part of what we are pleading in court. Tukudhire bo to yandekere ishe na kanda no nturua mirayo bakudha thine na kanda mutembei we mumiru anu isi maroa ya rolevi ya kachovi kidogo amini tema roho choroboruru kirario gambia korora ikitho akina okiago kithime ikitho akina kintu kita ako lakini bibi ni inimbi ikiasi content yetu data bibi kirikina kanda na indare conference ya yari scientific na indare umabaro wa presentere memoranda nonto ndi a public health expert. I have a degree in public health at Gumamiro University and my paper ina research paper kwa yari on Mira nanda with in collaboration with a laboratory kuma Germany. BBK nakanda ni cathinone and cathine at a certain percentage. Okay agutho oina kintu kina cathinone kikinyete a tutenda kiukiki cathinone ire kemira ni kinyete arake nakanderi haifiki hapo nanga waambere nya uketho kunya kirario nuka watori maro kunywa bitu kwariria ni levels. What level is defined as narcotic in cathinone? No ndikeria etaruare ore etun kerio etaweke kerio keru excess ukithime ketho kina alcohol kidogo inchovyo kore. So iko kwenda mtu wa convince atu bante tu kuwa kenda pa medita. So what we exactly yes. Barabara yato itirite ya kuwa nende to collaborate batwe arimba mira to collaborate na KEBS na to collaborate na nakanda to embe ko define cathinone mira na cathine etiokinyira twita threshold ya kwithirwa narcotic ni etio no ndikirite mutembei hangwire kinyito bibinge biri kintu kita wa sativas cannabis into binge muno nya tha aombo ereka cannabis kido lakini no tutakinya antu fulani tumbo to bangi
so bao tui aka to kunekirwa ni antu batukumenya natabo tuira. Let scientists define non to levels in WHO and define it chekadinone and cathain ni kumenyekana. Ni so many international units per gram. BBK miraimbi no bila BK mayani. So tukadhi tukua miraike nara. By the way, eto ndo mere sheria nakanda ombere kidhani andiki mira ni narcotic. Yuete bibi narcotic ni cathinone and cathain. Kiasi kia noreku kia nao. Ende wethe ankere ya mere kwa na cathinone kuotari ombere narcotic. Fair enough. You know the problem is to tena to ko define the naked and to baba in Nairobi. And I remember when I had a meeting with Nakada myself, not to talk the conference to the select committee. I was talking then and Dabonelia, Dabera, Bereni volume. Bereni Kaske Mira. Ye Sazawa Burua Kikinyete, Ikiduka Tombo. This Azawa, Keke Mira and now. Nothing. Fair enough. No, to time, Bwana Kirimi, Manteo on the Tukwari na Manteo on the Yari too. Ina utedio bombera boka umana muri mbera teteke Bwana Mutembei ya tukwari bantu ya kuata na kwatongeria injire mwera tukwithia tukiona isulue mira. Secondly, dia baadhi tuendelee tena kuregister tukana kwa to register kind of the union ikienda tona mtumba kuona wetha kwa mbondi yomba inyota arwa ikethere nyo kutetera mira ontura mayani ya kuteterwa yontura kwa wakatetairwa lakini tukireta blame chionde Bwana Mutembei tukaenda tikira atongeria betu no to for one on to brand daktari akuwa inyabu bwana kanda uteka delegation ga wata nyaka nini ka meeting na kanda yon mini katuwe for example whether ni nyera kireito ai kwebela kutone kana bangi bakuendelea ku lobby na atongeri baba ingi ibethera bareo kinyake conference utwari tulikuwa na leaders wengi sana. I remember very well inyake ile na arikuo na itaruteka kundi nya atari imbibirite kile abiatile nyara twatire imbibirite taitumu baungana bawatana baiti muntu bakwatana bakandresi manto TV ne beta bandresere nyana kanda ni onto ti onto baroma batuira either tukubwithi onto bamira abo gatunye step we onto ne utibu ba utuira thai yokure kana yokure atongeri baeta Mombasa baguthona beta imbi baretere kana nyamo nka thairi imbi bitakarika bila betere bikarika kenda ukaru na njire nkwe Bwana Mutembei isipokuwa twetekeri batu te leaders tu nabo kana te afete ripoto inabo no nto tori watire tori wenye thina yonto for example nyera to kuwa mini makatel uketha president ka chokere nyarerwa bungwiro to nenkere to kuremori membi akiuria umebungi thai tori to kuwa president abati kwarania na president yonge no wakera president arani noe na batu nyo to kuwambu nanye president akenda kwethia ate kuibwa no hethi ate kuibwa kinya mena wethi ake benefit go kwa makatero ya tano ya ka ate kuona umebo kinya ki president meyo bakwethia yakila nya atongere babeto ya batsinda ya eta nao na kwa atuika in fact baina inya lakini atongeri betu wethe kabera president ya rama batura batoire nya batoire ende batu tukwere tukuremwa ni onto batigura batuiro u bakari ya baro metana ne bagiwa improve na tio ukethia antu benu bantu ria ba make decision tio kare aba inyi thina Bwana Mutembei ke mini inya mwanki otitha banangua no nto nya waitha oritha nto lakini ya mwanki kola muka otemuntu oteona batu kwetu mwanki wakanite na miraene imwanki wekuo utewe yabweko no nto mwanka thai mini kugetha no kwetirau kinyana ana beta kureka chukuru utema nto mengi yakendelea no nto utethio no utethio buketha abureo thina ri ukirandira turara tukera semakatelo ya Somalia ka tukera semanto afa kwa Somalia na video tumatware kwa Somalia ke landa ni yaurire ira yari na mirango mingi ewe ndi mirango nto kuingi thai to kuingiliwa nya internal ende gotweka nya Mombasa yu na yu ambiria owaru are inkubiru okiwa mero maybe no mero no tuwe maybe kwanza no boy mathandu ko nya no ntobwa na amini no ntobwa size kana maybe no ntobwa revenue raba ebati kuri wa no nto muno tutekara ndenda bo Mutembei tuta Mutembei tukawekera muntu wa Mombasa inya toyekera ngavana Mombasa to murenyo mero nako ingamira no nto thenene turenda kwa tukiwa nya ntukura mero baithirie mira ikuona ni embi kinye mero itombe tumembere wethe ambiche ne kwenda kwithira rimbi no nto Mombasa ya kubenya mero ne konganga na mira Mutembei na Murungu nya mandere ka inga inya kungu yani membi county chionde nyesu ikambe so the name dai mumero mwenzake the name mira tu no tongeria wacha hotel leaders ba kwethio
na wethera nabo uketha kururo yiro etha ndukumiro no tukathia ta wetheri uyu tumenye ni onto ria yukwa wetheri ceci bare ya wetenye muntu nduka no influence muntu etha ndukwa airwe enderia u no ntote we arisikie muntu ungi muntu nduka na ite ceci yewe no nduka license yewe no ketha nduka no ite license yewe au twethe twisawa kenda ba tumenya kurwa na thina iri kuma ome no ntu ndikura thina yetu ira imiro ithina yetu twengwa no ntu conflict yatongerie kana ndo yatongerie bongwa ni twendeti antu ange ai no ntu atongerie ba concentrate na andwa bata oleli mwananchi autetheka bata oleli thina mwananchi akure utiu kwenda kumenya ni bibi kuendelea. Our time is up. Kwa mbona thatse gwethithiri mutembe nkithiracia windi watiri na nyira twatheta mutembe wacha ni kwambie gwikintu kimenya kwenda twaria na buruntu butu bwarie frankly president atongere betu ibete baria president bamure thina bate kumba kenda umbo solve eitarato amini turona lentori are ki impeachment itoiba chobwe muno tutekenda nenya ba utenda amini waziri wetu impeachwa lakini twenda ayo department ingi na impeachment ni wankorenya makosa ya mutembe na tutemiunga mukono makosa ya impeachment ketho kairie muntu inyaro uyu rwake no ntori impeach oiteneke waziri alafu ure muikuromba kura na bandu tukwiri iteneke kura uromba utate kututethia of which nyayo ne bati ko revisetwa cheria ira cia mbunge ni bati ko revisetwa nonto mumbunge atiomba kwa prosecutor na anjanji o prosecute case no choka rengi o meita ke kwa na impeachment ya kawera assembly nio prosecuted kwa umanjanji ya senate and assembly yo era itu national assembly nio prosecute na no yo rengi kaita kuna njire enkwe inye manto ya muya bati ko lelu yara omba wekire nyanto bua lakini kitu manto tumatura tutoke yawe itu ya lesson yanto ibadhoma lesson. Thank you very much. Thank you very much. Please daktari that seconds no wakiluki undaka setu ni vile mbere kama bwere antu betu na winisha bonene ati mantone amirane ndika tukayukianjare ni cietu woni na tongeria ba manthone yakwa iturawatanie tu atwaikia yamba koti na tu kuti katiba undaeta ikipengele 181 kipengele number 10 can discrimination na kipengele number 191 kira koti county na inya ya wikira watho ba kuthulumu county ingi kana murimi wa county ingi. Number 2 mbuya kutete kiria ati kutwika lori emira itonya Mombasa erishwa ngiri 5 lori ekarati tonyete Mombasa ngiri 5 ne nyanya ne mboka lakini lori tonyete na mira ngiri 75 au tukareana nabuo. Number 3 mbuya batu twaringire antu batanthatu na indari nyakure ni na kuri chetura chetire na antu bakarire ite ata wajibike na tutikwenda kuona antu bakiringa wa to selfie kire ya mira ndukore ni iyi biringa nya bikire ya mira na antu rene endo aringwa ka selfie na noko twirite mira jitheci na mari na ni tukwira wowe mantu aya maya tekwenda nya mantu a selfie eyo tuite turete a serious legislation tha inge thande we expect mutongere fulani aroweta karathi na minister in charge of devolution amuria nimbi untu county fulani ekudhulumu county ingi no there is that devolution ministry kana department in one of the ministries titikana ni rikuni indi ni atura kuitara utichi ukuna na devolution mwisho antu betu antu bembe buka ita moyo kwina ruyo na kwina nya okay. Thank you very much daktari. Na okay ni batu to ya mantu anjare ne cietu na tueta atongire betu atane nabo kwenda atane no tikwenda twiteni twitethie no nto burari na mpara no icho kiukiwetatia kio muroma. Asante sana. Time ikuthira hapana mheshimiwa please mheshimiwa ndage kusiatu ikuthira ndage kuthira kakuana iba kwendwa mira ndage ikuthira utangasire inyanga bano Mombasa uti muntu roma ndukene akienda ile mwana mira na mwana akethira ura mira ai makosa kwa huko tunsana ana iba bati utunso nyabo nabo ne acheri bono ntoba wetu ni ana bakura na iria mira na bateri ya mira no kethira no mira no nirita na ndo batu tutu ya to mirendo boyele mbona mutembe miaka mira yendetwe Mombasa miaka saiti yana na mireu uti muntu eritanto kuwa nto mune kinyile nara ya kwamba mwana okwamba kwetha no turika atumira mendarati yengi alafu wake yakiri ya mira ukathwana no mira arite. Thank you very much mheshimiwa Kiremi. Thank you very much daktari na ibo bonte kire barabe kire arwe siasa ngona message ni nyingi nya sakijo na tumete SMS ya arwe timira aina bond please mira is a scheduled crop and AFA there is a mira directorate and AFA it is even an office in Maua
Where do we live? We don't know this. On Miraa export licenses, one can get a license through a cyber. Where do we get this notion of only 5 licensed exporters only? I am aware that there are over that licensed Miraa exporters. We must know where the problem lies, and it is not in licensing exporters in Kenya. On Narcotics and Psychotropic Substances Act, Senator Kadhumbungia Stebunda bill in Senate, already we only leaned it to be tuned. Thank you very much. No tuko tena batukire mubango yo. Tuzirimana kirinteto chia wero. It has been done and dusted.